Jumatatu handu ha kuroka irathi-ini guthomithia arutani a junior secondary Embu marokete kururungana tauni-ini ya Embu makihinyiriria kwandikwo biũ na meherio kandarathi-ini. There is nothing like they are sourcing money to employers. Money is there. So we are not requesting. This is a demand. It's a command. We want to be confirmed. Or else we are not going to those classes. And we are not happy not going to those classes because we are teachers by profession and with passion. So we are not on these streets because we don't want to be in school teaching. We are here because we are suffering. We are at the edge. Tuto yari moto rutete mwako mwana kendo na tutia confirme no roga ati confirmation ati negwetera mwaka wengi omwe. Kuti serious thirikari. Toka bakuga atiriri moto confirme. Mari na maruru arutani aya marauga ni undu wa kiha kuona uhoro wa wandikani wa arutani ukiingirio uteti makiorota President William Ruto na kumuthitangira kuingirira wira wa TSC. Tukethera na Google mitandao ri thirikari ni yugire ati igoti ruria aikutire anererete ari irikari ati na makiuga tutika confirm. Ningienda kwira Mr William Samoei Ruto on which ni our president ni tuonete ukithie Raila Center na Njiri School ukivechana marua cia PNP ni turakuonire ukiaria na andu ma ngurino ukivechana marua cia PNP tutia na thoma turi ciana cia Lesangond na tutia na thoma turi andu maria mavititie course no atwende anatwe twandikwo guo randikana hamwe na kwenda kwandikwo mawira biũ arutani aya no marateta uhoro wa gukorwo mari rungu rwa arutani anene a thukuru cia muthingi makiuga kuringana na mubangire wa githomo gia CBE junior secondary cibatie gukorwo ciirugamitie. Tiga JS system yugete ni 2633 iyo 3 avuga takate murathira ku atembaki skulu cia tu comprehensive nendo arimu certificate na diploma make shugurikira arimu a degree. That makes sense. Watwiririte na arimu amarora kinjisea watweta State House girls that no twekithia JS skuru ekorwere autonomy no anirere no kiuga within ania no korwo mitwete autonomy thaino tutirionu kindu takuna mwaka okinyire nuthu. Mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji akinyita mateta ma arutani aya mbaru augite ari rekodi-ini akiendekithia kigina kiria kigairwo ruhonge rwa wathani kirengwo niguo mbeca iria irabatarania cia kwandika arutani aya a junior secondary cioneke. To slash budget ya State House na bilioni 4 na budget ya the Deputy President Office na bilioni 4 nigetha mbeca icio bilioni 8 iria irendekana kuva ciana cietu cia JSS inengerwe mbeca icio mongererwe mishara na mandiko makorwe mai permanent and pensionable. Nundu nirona kwina over budgeting thini wa ofisi icio igire nigitumi urona kwina andu mangi afundi ndege ya wa muthenya ya milioni 8 ithareria arimu etu wa JSS matarakorwo maya na ciringi ya gukorwo magitethia na ningienda kuga ma confirm with immediate effect na yo proposal ntogwa tukimithira mbunge in the next week nigetha tubote gukorwa tugithethereria arimu acio gukorwo mai sawa sawa. Arutani 44,000 junior secondary guothe bururi-ini nio marahinyiriria thirikari kumandika biũ thutha wa gutungata makiria ma mwaka umwe mari kandarathi-ini. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.